ifoto nge-emergency namhlasila ngelizingasiganga sinkundazalolu sithethe mpengempengeni ukamena wokucinga mayikhulule madoda phakathi intombi zona ziyimemelela kuthi umazosiwa zikalikayikaze ziyiphuca macala lwabhidi kudonga nguzu kamanzi enkululeko ngoba yazi komntamnene imine ndiyezekhaya uyakusamuke ngenene ukristani bathi beyithelela nje kodekuthiwa yahlona mnikeni umkhondo kaloku ujulius nyerere malema osongulisa izinja zomlungu mnikeni ibhunguzo tyanda ingqondo zephulu mnikeni ikhakha afikani insizana ezingenabani wawuhlaba umyeyesu umfazi kunyembelekile azole ukuthetha amabhoka angaka ikhona edabini namhliyakunyakunguza into emnyama kade sibukela isizwe siphethe siqhosha lingenamthunja sibapha umthetho ziyalela zithuthisa abakhwengo nentombi zohlanga laphalala igazi bahamba bakhona intombi zabantu ngabantu zahamba insana zithengisa isiloko somhlaba thina amanyangana siwazela nto kweyokuhlapha umhlaba thina onyana bawuhlohlesake seze sibahloniphe kuba umhlaba bowenza ikhoboka bowenza into yabo kanti thina nomhlaba wethu sikhonzene okhokho nalo mhlaba babesendiselana newalo kubhubha sintoni yaziyo kwaso nalandile nocamatya kanodana sikhalala nemizi yethu basingaphisa ngelifo salidalelwa kamhla sazalwa basingaphisa ngomhlaba wokhokho bethu basingaphisa ngomhlaba wethu nizanikwanga ukuthetha amakorakothu ningabhuthi nide nibhideke ingqondo niyilozwa imikrwebo ebhona engazange yakhazikranti kungani inyani yokhokho hayi kucika kwasesikolweni gombani indlela ekhonje kucamatha kwasendulo namhlanga kuthethe nina kuba ihlabathi lijongile kanithethe kaloku kuzophendula umhlaba ngokwawo iinkomo zekhazi zafwa indlala ngasesibaya kanikhuphule nicele sentiyangeni hlezi intombi ndiyezinyala ezizweni ziyangunga enkundleni kamaliwase kunyembelekile litsitsi ngumswamlilo kuyaphithizela zancisha intombi zababona bo bangumshela izikhwapha zona zazithela ukulinya zakhaba ingqayi yohlukana phakathi kodwa bona banamehlo sentanyeni babethilo bathi ukristani uyawusavuka